abantu bafite ibyo mudafite. Abakire b'imisa, abakire si abantu, abakire bakizikize. Ni amahirwe gusa bagize mu buzima. Nawe genda uyagire amahirwe nawe kwegujije. Ngo ni amahirwe. Uzi impamvu my dear, ubutunzi maybe bagezeho byamusabye karara muri rigoro umunsi umwe. None uri kuza ukina ku buzima. Can I tell you something which is big? Mu buzima bw'umuntu wageze yagera, wageze ahantu agera, yuzuranye inkovu n'uburibwe bw'amateka yahagize. Wikinisha inkovu z'umuntu. Respect. Aho umuntu ageze utarahagera, wimuvuga nabi, ahubwo mwegera ugati wageze utenga nanjye ufashe. Ntabwo guca bugufa ari ubugoryi, n'ubwiru bw'imbaraga. Hari abantu ku isi b'imbura nk'imazi, aho kwicara ku kazi bicara.